Denge gel, denge azadiye ye. شنوندگان رادیو دنگ گلدن باش کدارین هجای رو 21 جوتمه 2025 سه‌شنبه بروکسل ساعت 13 لامده 14 امنو چند نواروجه ده پیشکش بیکن دسپیکچه سرنوچین من Kamuran Osman Gut Türkiye amade kariya şerdike lامده 8 جوان هاتم من چاپ کرن جبو میتینگال درسمه بانگا تevri hate kirin لهرقی کسند سازین لشکری ده ارکتارم bune namzet Donald Trump kod ger Hamas agerbeste bin pebike ve vare tünekirin. Dubareden başkodarın hecem dest berfiryan uçem xwedekün Kamuran Osman Türkiye biçekirina re u barege nure amade kariya şerdike. نونر عراقی CPT کامران عثمان تکلداری لبو تفگر ارتش ترکیه لهرم عاقف او گفت ترکیه جمعها ایلون و حتی نها لهرم زاپ متینا و آواشینه داران دبره و به تراکتوران دبن کسین داران دبرن جه ترکیه تن و لشکر جوان دپاریزن عثمان بدنگی پارتین سیاسی آلدجی برینا داران رخنه کرو گفت پدکه و ینه که تنه به هلبجارتنه نمجولن و حتی نها یک گوتن تکلداری برینا داران نگوتنه جبوان تالانا خوزای هرم نخمه دارین کردستانه نه تنه ین کردستانه نه ین همو مروایی نه دوه رایا گشتی یا نونتوایی پیشی لوه تالانا ترکیه بگره دوه دستلاتاریا عراقی جی خاکا خواه بپاریزه و برتکان نشان بده کامران عثمان هریداوی گوت ده سردم آشتی و چارسریا پرسکریکا کرد ده دولتا ترک لمتینای بارگهین لشکری ین نو آواده که بریان ها هبونا پکیکه دکره بهانه لین ها پکیکه شرب داوی کرد دوی هرکس و پرسه بکه ترکیه چه مبارگه نواده که او داران دبره ترکیه آمده کاریار شرکی نو دکه جبو ویجی رو بارگه نواده که آرمان جوان چیای گاره بگرن پشره لمسولو باشی خواه سرور ببن اف خیالین نو عثمانی نو به بهانه میساکی ملی دخوازن هرم داگر بکن جبو آشتی هبلدان اکوان تونه اگر نیت وان یا آشتی هیه دوه او هبلدان بداوی ببن لامده 8 جوان هاتم بن چاوکرین ده 18 جوتمه ده جالی پلاتفورما جوانین ولات پاریس آ دموکراتیک بل آمده بشیارا لگر ریبرتی آزادی بر بشیان آزاد به مشکات دارخستن وزیر کار هندور ترکیه لیرلی کaya دوه بشار جوینا اولهیا باجرا آمده بود جوانین کو بشاری مشیبونه هدف کرد پشتی وان گوتنان و سهاره به سرگلک مالانده هات گرتن پشتی سرده گرتنان 8 جوانان اندامین مرسا جوانانا پارتیا و که و دموکراسی گلاندن پارتی هاتم من چاف کرن تکیداری سدما من چاف کنا جوانان جبر قدخه هفدیتنا پاریزران و آستین کرنه آگاهی نهاته بدست خستن زانیاری جواکی اسکوچی پروفسور آندره روز به پیامک پشگیری دابان گاشت و جواکا دموکراتیک آریبه راپو پروفسور آندره روز پیامک جی پارتیا دموکراسی و کویا گلاندن پارتی رشاند و دست شانکر کو مدل جواکا دموکراتیک آکو تفگر آزادی یا کرتاوا کرد سرده منوژن ده میناکه که پیهام پایه روز بانک را حکومت ترکیه کرد کو پیواجی آشتی و که فرسنده که دیرو که ببینه و لگوری و تفگره پیام روز به ویرنگیه تفگر کوژی کوکی حتی بسری مدل که نویا جواک و که افراندیه ده سردما نوجنده مزیده ندید کو دموکراسی که به ویرنگی به پیش کرد یا راست ما قد ندیدیه بریارا بیچک بون و فسخ گیرن آریخستن گاوه که به ویرکیه جنوب انتگراسیون اگل کرد آلا آوانی سازی ترکیه تنه دکاره به چاوکانی هیزو هیویه حکومت ترکیه جبو پیامک آشتی و گوهرینه پرگال کنو پر چاندیا زندید و فرسند دیروکی جدس برنده
ده زانیارا جواکیه به اصل خوی اسکوچیا ایسکوچ آندریو روز سال 1956 آن جدایک بوده و لزانیگاه نیویورک و که پروفسور کاری امریکی وظیفه دیگه روز کل سرمجارم پولیتیکین باجر پیش روزا کدی آبوریا گلوبال مافی کارکران و عدالت جنگی پسپوره ده همان دمده لنوا تفگیری لدیجی دین و لدیجی میتینگری آل سرکده کسی تکه چالکه کارن روز لوشانن گرینگ انوکه تیورک نیوز تیمز تی گاردین و تی ناسیونال هاتن وشاندن روز وکه روزنامه‌گری جیکوین شوپیا دموکراسی رادیکال آنارشیزم و سوسیالیزم بباندور بویه دیناس کرن لدرسیمه و میتینگ خوازه او هاویردور بیل درخواستن پلتفرم خوازه جیان او هاویردور یا درسیمه و دشازده مجداری ده لقادا سیترزا میتینگ لدار بخه پلتفرم تکیدار میتینگ لآواهی کسکه داخویانی اکدا نونر رخصتن جواکی و پارتی سیاسی تبلی داخویانی بون نونر کمله هاویردور یا منزره یوسف توپچول سرناوی پلتفرم آخوی گود درسیم دبن گف و ایریش سیاسی و برجوندی آندنه اف گف و ایریش دهمان دمده لدیج اراده گل چاند و باوری پولیتیکین تالان کرنه بنابه پیشخستنه دکینه پراتیکه ده روبارین ما به حسیتین زواکرن دارستان المتین شوتاندن دشت و نوالین ما قادم پیروز تونه دکم گوندین ما وکه قادم رازمنیه تین راگهاندن اف پولیتیکه که تیبت و جیان تونه دکن گل به خاک دهیلن و به ناسنامه این فرض دکم ایریشال دیجی خوزای ایریشال دیجی گلی درسیمه جبو ویجی امه دشازده مجداره ده لقادا سیترزا کم ببن و جبو پیش روژا گل بمشن ام بانک لهر کسی دکن تولی مشی ببن گرتی کو 30 سالن دی گرتی که هدته گرت راگرتن جبر کو پوشمان قبول نکر بردان او 6 ماهان تعلق کرنه بردان گرتی هاکی آی الی گرتی کا گرتی اولهیا بلند اهجمار یک خار پته جبر کو پوشمان دی قبول نکر 6 ماهان هات پاش خستن د بریار دادگری ده پرسا تو پوشمان یاننا ج آی هاتی پرسین و آی جی پوشمان تی قبول نکریه دادگری جبر و بردان او 6 مهندی تعلق کر دادگری د بریار ده گوت کو سمپاتیا آی او ایدیت جبور رخصتنه دومه پارزر آی اردال کوزو تکیلداری بریار آخوی وها گود بریار جاری لجنین اداره و چاودری و تنداین نه اوبجکتیفن اول دیجی وکی دادگهان تفدیگرن و بریاران دادم کوزو بالکشان سر پیواجه دموکراتیک بوینه و گود لگل و تفگرن لجنه یم بوی رنگی پیواجه پرووکه دکن امن بندن اول لجنه و دادگرین انفاز لگور رحی پیواجه تفبیگرن Gülistan al به افرینری آخوی قدخه گرتیگه والا درخستیه Gülistan al ده سال 1992 دل نافچه آمه چرموغه گنده تربیله جدایک بویه مالبات اوی کوچی نافچه که پیزه انتالیه کریه و Gülistan al جدبستان سرطایی یا ناویر و آمدهی لورخوندیه دمازانینگه اونونیا ملیتیه دخوند حتی گرتن و 4 مهان دی گرتیگه ملیتیه دما و حتی بردان پیش ده سال 2016 دل ادری حتی گرتن و جزیه محبتا گرانکیری حتی جزا کرن Gülistan an لحال گرتیگه ها جنان یا نافچه کایسری بینیانتی گرتن جبر کوره و بریا گرتیگه بویاغ و فرچه ندانه و پورا خواه جه کریه فرچه و به بویاغ سالون وینین شهماران و تایره تاوز چکریه Gülistan de hevditina de hecotme de vene radesi dayık axo Emine al kiriye. Dayık Gülistan Emine al gut Gülistan legirtigi hedes bir çekiri rah vene yan kiriye. Xwes binivisa le kağız u penüs nedane. Jibu vene yan çebike ji fırçe u boyaq nedane ve pora xwe ji kiriye u veke fırçe bikaraniye bu boyağa salon vene yan çedike. Dama vene yan çekirine dane min gut bide saziya meya
der, tuay der û saziyê jinan. Dayika Emine wiha bidawî dike. Tevî ku Kurd aştiyê dixwazin û bi pêşengiya Rêbera Po pêvajoya aştiyê hatiye destpêkirin jî zextên li girdîgê han dewam dike. Balkêşe dengê dayikên leşker û polîsan dernakeve. Em band li wan dayikan dikin. Dengê xwe bilind bikin aştî ji bo herkes ye. Tu kes ji aştiyê wenda nake lê şer dide wenda kirin. Çarêkvanan siyasî Başûrê Kurdistanê Balkişan serçêkirina dîwariya bi hevkariya PDK û hikûmeta Baxda û gotinên Barzanî ya ez amade me weke pêşmerge biçin rojava û got divê gotin û kiryar yek be çêkirina dîwar ne di berjewendiyên Kurdan de ye. تدخلی کۆمەڵێکی هێزی ئیقلیمی وابوو بێت کە فەرزیان کردبێ ئەو دیوارە دروست بکرێت بەڵام لە ئێستادا هیوادارین ئەو دیوارە نەکرد دروست نەکرێت بەڵکو ئەو دیوارە بڕوخێندرێت و پەیوەندی نێوان کورد و کورد لە بارودۆخێکی ئاڵۆزەوە بەرەو بارودۆخێکی یەکانگیر بچێت دروستکردنی دیوار لە نێوانی پارچەیەک و پارچەیەکیکە جگە لە ئەجندای دوژمنان هیچ ئەنجام و ئاکامێکیکەی لێ ناکەوێتەوە هیوادارم ئەو دیوارە بڕوخێندرێ و پەیوەندی نێوان کورد و کورد ڕۆژ بۆ ڕۆژ تۆکمەتر ببێت هیوادارین بارزانی ئەوەی کە بە قسە دەیڵێت بەکردەوە لە مەیدانی عەمەلدا بیسەلمێنێت کوردی سووریا و کوردەکان خۆ بە خۆیان بۆ لە مەودووە ئاژاوە و کێشە بکەوێتە نێوانیان ئێمە دەزانین کە هەندێک گروپی کوردی هەند لە ڕۆژاوای کوردستان ئەم گروپانە ئەجندای تورکیا جێبەجێ دەکەن هیواخوازین کە ڕۆژاوای کوردستان و بە تایبەتی هێزەکانی سووریای دیموکرات ئەو بەرنامەی کە هەیەە کە بەرنامەی خۆسەریە و پەرەپێدانی ئەو بەرنامەیە و پێکهاتەکانی لە ڕۆژئاوای سووریادا دەژیان ڕۆژ بۆ ڕۆژ ئەو بەرنامەیە بەرەو پێش بچێت و هەوڵ بدرێت کە بە هیچ شێوەیەک بەریەکەوتنی کوردی نەبێت بەداخەوە پەرلەمانی کوردستان کۆمەڵێک یاسای دەرکردوون بەڵام بەداخەوە ئەو یاسایانە تەنها مەرەکەبی سەرکاغەزن هیواخوازین کە هەموو لایەنەکان بە ئەرچی بەرپرسیارەتی خۆیان هەڵبستن و هەوڵ بدەن کە هەمیشە پەیوەندی نێوان کورد و کورد تۆکمە بێت بەرەو ئاڵۆزی و هەڵوەشان نەچێت لە ڕاستیە بەر لە دروستکردنی دیوارەکە دەبێت بۆ ڕیشەی ئەو فکرێ بگەڕینەوە کە هۆکارە بە دروستبوونی دیوارەکە لە ڕاستیدا نەمەتی ئیشکردنی دەسەڵاتدارەتی باشووری کوردستان جیاوازە یان وابەستەیە بە ئەجەندایەکی دیکەوە کە ئەجەندای دەرەکیە بەر لە دروستکردنی دیواریش ئێمە پێشتر خەندەقمان بینی ئێمە پێشتر ئەوەمان بینی کە ڕێگە نەدرا خواردن لە بڕوا بە ڕۆژاوای کوردستان لە کاتە زۆر هەستیارەکانە کە خەڵک پێویستی هەبوو برسی بوو ئەو دیوارش بەداخەوە دەچێتە خزمەتە و هێزانەوە کە دش بە ئیداری خۆسەری دەوەستن. نویسکارên ji Hesekê gotin eger Tirkiye gavên pratikê navêje wê hilweş e. Nivîskarên ji bajara Hesekê derbarê pêvajoya ku bi înisiyatîfa Rêbera Po bi navê Aştî û Civaka Demokratîk hatiye destpêkirin ji anê feraxivîn. El Cesa got ku dewleta Tirk hîna bi zihniyeta netewperestiya şovenîst hereket dike û wiha dewam kir. Nabe ku zihniyeta Sultanên Osmanî yên ku zarokên xwe birayên xwe dikuştin divê sed salê de biparêzin. Nabe ku bi zihniyeta Paşayên Osmanî ku neteweyên din wekî Ermenî, Suryanî û Kurd tunekirin hareket bike. Banga Aştî û Civaka Demokratîk ya Rêbera Po banga sed salê ye û li ser bingeha dîroka dirêj ya hevkariya Kurd û Tirkan hatiye kirin. Divê desthilatdariya dewleta Tirk ji Aştî û demokrasiyê ji wekevî û biratiyê netirse. Pirsgirêka Kurd pîvanê demokrasiyê û neçarserkirina wê tê wateya nebûna demokrasiyê û Tirkiyeyê. Ji bo wê jî divê zihniyeta nijadperestî û despotîzmê terk bikin. Nivîskar û endamê Yekîtiya Nivîskarên Ereban Mihemed Baqî ev tişt gotin. Dewleta Tirk di nava neteweyan de fitne û fesadiyê derdixe û pişa êrişî wan neteweyan dike û tune dike. Ev siyaseta ji sedema Osmaniyan û heta îro dewam dike. Dewleta Tirk hê jî têgihiştiniyê tê negihiştiye ku cîhana li derdorê tê guhertin. Eger Tirkiye gavên pratikî li hemberî banga Aştî ya Rêbera Po daye destpêkirin navêje wê hilweşe. Donald Trump got ger Hamas agirbeslê bin pê bike wê were tunekirin.
سروک دولتین بوین امریکای روژا دوشمه جروجنمگن را آخفی و گوت ما به حماس را لف کرنکی مذکر اوی بسکنن یا نا گر هوجه بکه امی وانتونه بکن. ترامپانی زمان که جبول غزای شهر بداوی ببه دخوازه شانس گیدن پچوک بده دوماندنا نخشره. سرمیزه کروان حماس حالیل الهایا دیار کرد که تفگر و آگربسته بجیه بینه و دازانین که او دمجارا درخستنا جنازه این دیلگرتین اسرائیل ده لراستی زحمت یانتین. الهایا روژا سیشم داخوین یک دا کانال آل قهارا نیوسا مصر و گوت جبو بجیهانی ناوه امگلکید خبتن. هایا ببرخست که اسرائیل دخوازه روژا سیشم همو جنازه این دیلگرتیان ورن رادست کرن و او یکانی زمان و لحف کرنه غزای بردوان بکه. چمکی امویه که دخوازن و ام بریارن که لحف کرنه بجیه بینن. سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جی لسر مدیا دیجیتال ایکس داخویانی ده و گوت دوه مجاره ده ام به تو آوی تاویزان نادن و هیا که همو دیلگرتین جیان خوش دستانه هاتن را دست کرن امه بخبتن. بنیامین نتانیاهو پشتی که روژا دوشمه بنونر دعای ستیوی ویتکوف و جاردل کوشنر را هفدیتنک پیکانی و ایرو به آلیکار سروک دعای وانس را هفدیتنک پیک بینه. بنیامین نتانیاهو گوت امه لسر دو مجاران باقفن. پرسکری که نولهی ین ام بروبرو مانه و درفتین دیپلوماتیک این لپیشی آمد سکنن. امه پرسکری کان درواس بکن و درفتان بنرخینن. تاوی آگربستی جی هاتر آگاندن روژک بریان ها ده انجام ایرشین اسرائیلی ده هری کم 45 فیلیستینیان جیان خوش دستانه و دناف آوانده سیویل و روژنمه وانکه بو. ارتش اسرائیل ایداد که او برسوی ده ایرشین حماس و روژا یکشنبه دا بوزانین که لرفاه دو لشکرین و ده انجام شر و پرشونانده جیان خوش دستانه. نتانیاهو پشتی مرنوان لشکران دازانین که ارتش روژا یکشنبه 153 تن بمب آویتی غزای. هیئت آماسه جی روژا یکشنبه لقاهره بناوبینکاری مصر و قطر جبو گفتگو کرنا مجارن آگربست و دیالوگا نافخوایی فلسطینی هفتیتن پیکانی. لگوری ترامپ خونا خادن آ پلان بیچه کرنا حماس و افو کرنا میلیتانان یانشی سرگون کرنا وان و وکشینا اسرائیل یا جی غزاییه. لگوری پلان نابه که در ریوبری غزایی ده رولک حماسه هبه. حماس جی هیان ها بیچه کرنه رد که و دخوازه اسرائیل به تمامی جهرمه وکشه. لرقی کسین دسازین لشکری ده ارکتارن بونه نامزد لگوری بریاره 11 مجداره ده ای سالو هلبجارتنا پارلمنت و عراقی پیک به لگوری بریاره لسرانسیر عراقی 7769 کسان جبو به دست خسترا 329 کرسیین پارلمنت و وکه نامزد هنه جوه هجماره 15 نامزد جبو اولکاری عراقی نه و لشکرن جپازه کسان یک جوان جی کرده و ین دنجی تب عربن ev kestene dikarin dide ma teqavît bûnê de xwe bikin namzet.